Mwambie jirani yako, mwambie kuna kitu changu ambacho haujui. Okay, kama akuongeleshi muondokee. Hii kanisa uko na ruhusa ya kuhama kiti. Huwezi kanisha na mtu ametoka na huko na malingo yake. Hapana, usiangalie mwenye umekaa kwa jicho la mwanadamu. Angalia mtu jasiri ameketi karibu na wewe. Usishughulike na matuta yake. Usishughulike na nini? Usishughulike na uso yake. Shughulika na moyo aliyoleta hapa. Mwambie kuna kitu haujui changu. Nina imani sana na yule aliye juu mbinguni. Mwambie na huyo aliye juu mbinguni atakapojibu maombi yangu, na vile naona kwa mawazo ifanyike. Mwambie utatafuta mtu wa kukuambia ninaitangwa nani. And this is my prayer. Todo nitomo kiragiathe kia mwathani. Igereria. Todo nitomo kiragiathe kia rudisheni mataa, tunalipanga stima. Giza sio yetu. Muranga. Akisa mataa huko. Giza sio yetu. Praise the name of the Lord. Amen. Nono rako igeta maundu. Hata utekade muhujagiria ni de utherine inyude muige ndumaini. Maundu maikihite mathaa makaga. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Todo na munyita hana witikio. Todo ni mwari agiathe kia mwathani. Ndahoya riu kuma umuthi nake agie na giathe na inyuĩ. Praise the name of the Lord. Kayaro thondeka giathe giaku nawe. Gutanathie muno, Jehova aroikara thĩ hamwe nawe na muteretange. Nawe ndugetigerie bata waku ona ũmwe. Oigĩte ndeherai mĩrigo yanyu yothe na niĩ nĩngũmwaũra. Njoke ndĩmuohe icoki rĩakwa tondũ nĩ ihũthũ na nĩ inyoroku. Ngai aroreka mwaũkwo nĩ icoki iũmũ na icoki rĩrĩa iritũ rĩehere mĩtũrĩre-inĩ yanyu. Angĩkorwo icoki rĩrĩa rĩkoragwo mũtũrĩre-inĩ waku nĩ mũrimũ, Ngai aroreka ũkwaũke. Angĩkorwo kĩrĩa gĩkuohaga mũtũrĩre-inĩ nĩ kwaga gwĩtĩkĩrĩka maũndũ-inĩ wa mambĩrĩria, aũkwo nĩ icoki rĩu na wĩtĩkĩrĩke kwambia ũmũthĩ. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and everybody say Amen, amen, amen. Sasa unaweza shika mkono wa jirani, mwambie karibu kiti mkuu. Mwambie karibu kiti honorable. Karibu kiti afande. Karibu kiti kanjo. Nimesema stima ziwashwe za huko nyuma. Nani anawashanga stima awashe huko nyuma? Ndio niwaone. Si nyinyi mnaniona? Amen. Are you happy to be in the house of the Lord? Is it powerful to be and to share in the Lord's table? Sasa angalia mwenzako mwambie kiumia kiuma ni ndakwaga. No muri na Githwairi. Kwa hivyo unaweza adimika kama wali wa daku. Amen. Murore omuri, kwa hivyo unaweza adimika. Ucoke umurutire wĩira. Mwire maritwa maku na hamwire akowe muhiku mwire hamwire ndi mutumia nigetha nao aria mariganĩtie na hamwire matiũra matariĩ twambaririe kĩũndũ kĩu ũhiki ũrehwa. No nginya maikarania na mũndũ mũtherere ngoro. Mwire the mother of two na akwĩra na niĩ nĩ my brother of two, mũke mũtuĩke parents of four. Amen. No kwa wĩciragia wewe ũkĩte gwetha Ngai na Ngai agũbangĩte ũkĩo nawe wĩyethe. Ũcoke ũtũre ũkirĩte gũkũroraga andũ.
na kumathimena tamekera kiratu kina giko na wewe fundi wa guthambia iratu urenda makuone ni umarorete. Praise the name of the Lord. Nyita mundu guoko mwire Mwathani arogoco maritwa maku, mwire murutire wira kana we muhonoku. Soko mwire ha mwire ndi nyina wa ciana ithatu hikitio ni ng'ania. Ucoke ucio ngio mwire na nie ndi nyina wa Wangui na ndiri muthuri. Ona no umurore wendie ta wi Shylock. Mwire ndetwo mweri umwe no njetereire kuona kana ni gwaririo ugo no uhe mieri iri ndaga kwaririo ni go contact. No Shylock ni go mundu eragwo Shylock mundu eragwo thimu ino ri itigetie mweri umwe. Praise the name of the Lord. I am so delighted to see you again in the house of the Lord. I am so happy that you have come back alive. I am so happy that God has given you another chance of living. Lift up your hands and celebrate Jesus who has given you another chance of life in Jesus' name. Amen. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu JCM, ningependa tu usimame mahali upo. Hujawahi abudu hapa, ni mara yako ya kwanza, na kwanza umefika ikiwa siku yako ya kwanza na ukapokea meza ya Bwana. Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye unapendwa sana hapa. It is your first time to be in JCM. JCM, nataka uangalie around. Ona jinsi ambavyo tuna wageni wengi. Let us celebrate Jesus because of our visitors. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kama umeketi karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna raha, ndani ya nyumba ya Bwana kuna vyote, ndani ya nyumba ya Bwana sitakosa kitu chema. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna raha, ndani ya nyumba ya Bwana kuna vyote, ndani ya nyumba ya Bwana sitakosa kitu chema. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna raha, ndani ya nyumba ya Bwana kuna vyote, ndani ya nyumba ya Bwana sitakosa kitu chema. Ndani ya nyumba ya Bwana kuna raha, ndani ya nyumba ya Bwana kuna vyote, ndani ya nyumba ya Bwana sitakosa kitu chema. Amen. Wageni wetu mumekaribishwa hapa. Mnaenda wapi? Hata nyinyi mmeketi mnafanya nini? Nyinyi ni wahuduma pamoja na mimi. Johnny, tusokie kuheja. Amen. Au muri magadoiga. Bodi gari dehera ndo munene wake. Amen. Wageni wetu mjisikie mkiwa huru, mkiwa nyumbani, hapa ni kwenu. Hili ni kanisa la watu injili bila na mapema. Amen. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau, na mchana wa leo nimeokoka. Nampenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na pia kunipatia nafasi ya kuhudumu katika kizazi changu. Urucio diwo yaga na itheru na diwo yaga tari o uguo tuhu ni mwekehetwo, na ni ndi mutungata na hinya wakwa wothe na uge wakwa wothe ona kwirutira gwakwa guothe. Na akakena muno ni wewe ikarite hau thi tondu ni wewe unduaga bishop. Praise the name of the Lord. When we unduaga ugeino kana murango uria riu igituika mwene guku. Nona mungi umenywa the riu digituika bishop igituika mwene guku. Ninafurahi sana kuwaona leo. Ni graduation yetu ya pili ya new believers. Kama vile mnajua, simuweke mikono vizuri, muwapigie makofi. Kama umewapigia makofi vizuri, may your children graduate in all capacity of education in Jesus name. Amen. Nashukuru kuona chairman wetu na mke wake. Tuwapigie makofi, asante sana. Leo najua patron wetu ameenda kuabudu pale kanisa letu la Nyeri, na tunashukuru Mungu. I can see our Tabithas are very cute today. Naona women council wameshika rhythm ya vitambaa. Mungu wetu awabariki sana. Ninaona our development chairman
leo tutirenda kumutegura muno nituramucenjirie ritwa. I can see Mr. Wakahio. May God ninaona our brothers of compassion wote wako hapa na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo neema. I can see Regina. Hi Regina. Oh, you look younger. What's the secret? Nikula thimu. Unajua Regina twambiririe nake kanitha uyu. Na mutigihora rohi. Haya. Na Regina agatunyiterera muno, ne atunyitagirira muno na muona atari guku. Na niĩ nĩ njugaga she was one of the structures. Tondu tumite ithuĩ tutoe mibango mingi. Na atumia arĩa mambĩrĩirie gũkũ akĩmaheo gacĩra. Agicoka na akĩthiĩ kira kĩa mũnyitukiri. No nĩ njue nĩ arĩtiga gũtuĩka busy, nĩ arĩcoka rĩu thaa ici nĩ mũrathime nĩ Ngai. No aragĩcera na nene ũguo na ithuĩ tũgakĩmũthikĩrĩria ũrĩa aroiga. O kahora nĩ tũgũthiĩ ũguo tũkĩnyitaga rhythm tũkĩmenyaga ũrĩa maũndũ marei. Maya matiendaga kwanĩrĩrwo tene. Tondũ no mareka atĩa? No mareiga. Na hĩndĩ ĩyo yakinya no tũkauga mwena ũrĩa tũgeka atĩa? Tũgathiĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ithe ndĩgagĩũka. Tũrĩ andũ na hĩndĩ ĩyo no ĩgeka atĩa? Na no ĩgatũkora. No rĩu for now nĩ hĩndĩ ya gũthaithanĩrĩra bũrũri wĩ wothe, gũthaithanĩrĩra atongoria othe na kwĩra Ngai arathime bũrũri wa Kenya. Tondũ maandĩko maroigire ona rĩrĩa thĩ ĩgacinwo nĩ riũa, thĩ yanyu nĩ ngamĩhe ime rĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa hivyo nafasi ndikwenda kwa ihinda inene tondũ nĩ ndĩrenda kũmũhunjĩria ũmũthĩ. Ũmũthĩ ndĩna kiugo kĩega mũno gĩa gwĩkĩra andũ hinya. Tondũ mwokire gũkũ ndĩmwĩkagĩre hinya na inyuĩ mũkanjĩkĩra hinya wa gũtungata. Amen. Mũkwenda hunjie hana ũũ kana ngekĩre thuti? Oh, ndĩ sawa? Oh, tondũ mũtiĩrĩga white mũmenyerete ndune. Na ndekĩra ndune mũmakaga. Ndikoragwo na ũũru nĩ rangi wa mabicobu. Oh, ĩno ndĩ smart. Sasa we ndĩna gathuti kerũ nĩ ngũka nako. Mwenda ndinda haha ngunĩkĩire nguo njerũ na inyuĩ mũtirekĩra cianyu nĩgetha muonwo. Gũkũ tũkũgoca Ngai nĩtũkire kũmũgocithia nginya na ũrĩa tũhana. Ũcio ũrĩa ũhana nĩ ũragocithia Ngai. Amen. Kwa hivyo nafasi hii nataka niitoe kwa our sister Minister Florence aje hapa ili atuletee graduates ambao wana graduate siku ya leo. Let us appreciate Minister Jacinta. Amen. Mnajua ya kwa I mean Florence, unajua Minister Florence